Kolasib-ah second special summary revision final electoral roll sanghi somni pathum tlangzarh ani. MPCC party president Lalsawta chuan Kamrula Pawisa pek aichuan Mipui tana Pawisa hman kan inthlahrung dawn lo ati. Kolasib-ah MLA Inthlanpui sanghi somni pathum campaign-naa hman tur red chart siam ani. Clear tote chebei ule tlangzarh kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun zomang. Kolasib-ah second special summary revision final electoral roll sangni somni pathum tlangzarh ania. Second special summary revision sangni somni pathum nei zota ka changa buat sai Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathuma mantur Kolasib District Assembly Bial pathuma final electoral roll to vo in khan Kolasib District Election Officer Kolasib Borsam Nibok Pvt.Ltd sang chuan DC Conference Hall tlangzarh final electoral roll hi political party IO tenhena hlan ngalani. Kolasib DEO Pvt.Ltd sang chuan huntaka MLA Inthlanpui mantura final electoral roll tlangzarh thei ani chu thoktu te inpek na le thorim na wangani thu soin election branch ERO le AERO te chunga lom thu asoya hemi atana thopui tu BLO political party le tlomngai pol te chunga lom thu asoi bokani. MLA Inthlanpui lo omtoratan Kolasib district chungwar taka inbuat sai mek ti soin kumlama upa kum somra chunglam le pian phunga har satane person with disability te zinga polling station pan theilauten mani in lumachanga postal ballot manga vote an thlak theinan ro manasiam ani don ti asoya MLA Inthlanpui lo omtora Inthlanfel fai tha thianglim le langtlanga om theinan Inthlanboi pui tu te political party te tlomngai pole Mipui te inkara tho ho na tha a om nge abe sei tho soin Kolasib district vote nei zongjong te chu inthlahrung vote thlak tum theu turin asom ngalani. Voin final electoral roll tlangzarh na hian district level standing committee member ERO AERO sarkar official dang political party NGO MJA zirlai pol le MPFIO le prominent citizen te antelani. Election officer Christina Manzwali chuan final electoral roll din muntlang puitar langin soiho na hun man anibok. Voin tlangzarh ta Kolasib district second special summary revision final electoral roll sangni somni pathuma hian for tutorial ST Assembly constituency vote nei mi pa sangriat zakwa somkwa pakhat le mechia sangkwa zathum somsare pathum anwain mi singkhat sangria zathum somruk pali an oma draft roll atanga pai zathum somruk pani le thunthar mi zali somsare pasare omin draft roll atanga apun na hi za som panga ani. Fifth Kolasib ST Assembly constituency biala vote nei mi pa singkhat sangkhat zani somkwa pasare le mechia singkhat sangni zaruk somsare pali anwain mis singni sang thum zakwa somsare pakhatan uma draft roll atanga pai zali somni pali le thunthar zaruk somriat pani omin draft roll atanga punna hi zani somnga pariat ani. Sixer lui Assembly constituency biala voter mi singkhat zathum somnga pangale mechia singkhat zariat som pani anvain mi singni sangkhat za som pasarian oma draft roll atanga pai mi zani somthum paruk le thunthar zaruk somruk paruk omin draft roll aya apun na hi zali somthum ani. Kolasib district hian apumpuya vote nei mi pa singthum zaruk le pathum le mechia singthum sangni zariat somnga pakwa anvain mi singruk sangthum zali somruk pani an omane. Draft roll atangin voter zariat pathumin an punga apun na hi za a point pakhat pani pariat ani. Sex ratio atanga chotin for tutorial biala voter mi pa sangkhat zela mechia sangkhat somli pani an oma. Kolasib biala voter mi pa sangkhat zela mechia sangkhat za somni pani omin tutorial biala voter mi pa sangkhat zela mechia sangkhat somli pariat an omthung. Kolasib district puma voter mi pa sangkhat zela mechia sangkhat somsare pali an omani. Tutorial bial polling station somni paruk oma voter sangkhat zathum somthum pariat oma konpui PS to voter tamna berni in voter za omna Setron PS to voter claim na ber ani. Kolasib biala polling station somni pakwa oma voter sangkhat zatni somsare pakwa omna venglai to PS to voter tamna berni in voter zathum somni pakwa omna South Chimlong PS to voter claim na ber ani a. Sixer lui bial polling station somthum pali oma voter sangkhat
somsari pali omna rank te kon PS2 voter tamna berni in voter za somsari panga omna Saihapui VPS2 voter tlemna ber ani thung Kolasib district pumhuapin polling station somret pakwa omin voter sangka zathum samthum pariat omna konpui PS2 voter tamna berni in voter za omna setron PS2 voter tlemna ber ani thung voina hian service voter roll po tlangzarh ngal ni in tuiri electoral sipai Tang service voters za somthum pani an oma Kolasib-ah service voters za somni paruk omin Serluya service voters za somli panga an ombukani Kolasib district Pumpuya service voters zali pathum an omani MPCC party president Lalsawta chuan Kamrula Pawisa pek aichuan Mipui Mipui hman kan inthlahrung don lo ati he thohi voina Kolasib district congress conference dia konwai mi hol Kolasib-ah hman-naa asoya Lalsawta chuan leibanga sa in kan sarkar dona tuna sarkar lai ten badbel an thiam zong ani awangin kan zam thei lo heti chung hian sarkar na thok inzom khom ten resolution me siam an lo boy pui to old pension scheme kan sarkar chuan kan kalpui don ati a mire theite din chuana turte kut na thok tu te zirlai le thalai te din chuana turin tangpui na kan kalpui don ati bok Lalsawta chuan politic ram lui a cheng te vo in ni thlenga in la oma chung mi te chuan an poisa nei ma chuanin an poisa chu thlamwan puinan an la hmanga lei theitur an zong le mek ani ati heng sum ma chuan tu te hi hne na kan chan tir chuan kan ram hi kan tu le fa te chen tlak lawa kan siam don ani ati bok pathian du dana na thok tu tur te kan ni a pathian in min sarkar tir don ani ati bok voina block pathum ten arwala conference an hman-naa hian incom ADCC general secretary Chanchin Thar in a kai shwaya Kolasib district chunga assembly constituency pathuma MPCC official candidate Tuiral assembly constituency Dr. Henry Zaudin Liana Pachuaw Kolasib assembly constituency Eslerin Oma Serlui assembly constituency Angua Lalmatsuana ten thusoina an nei bok ania Kolasib-ah MLA Inthlanpui sangni somni pathum campaign tur red chart siam ania Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathum lo tura candidate te campaign sen southud na atana Kolasib district chunga hman tur thilman bituk na chu voin khan Kolasib district election officer Pvt.Ltd sang hawin Kolasib DC conference hall siam felani Kolasib DO Pvt.Ltd sang chuan intlan fel fai le muanom taka om theinan official tele political party te inkara te political party sang inkara te thoho na tha a om apoimo ani atia political party tele candidate te chu ECI le intlan boy pui tu ten rahman an siam zom thiam tur le thianghlim taka intlan ma chon turin acha ania he hona hian election official te ERO AERO le DIPRO te baka political party sang IO te antela intlan campaign-naa na bungrwa le thildang mamo sang om thei tur te ngai to in aman tur om ang an bitle a hemi zu hian candidate te campaign sen sau chut ani ang election commission of India in intlan campaign sen sau candidate te sum man thei zat abituk angin kumin Mizoram MLA Inthlanpui sangni somni pathuma candidate pakhatin campaign sen sau sum man thei tur zat chu chengloi somni pariat ania Working Committee on Rui Hlau Dau Buat Sayin Voin Chonu Dar Som Pani Lemit Somli Panga Khan Aizola Rui Hlau Dau Kong Zo Pui Huai Hot Ania Hemi Puala Hun Man Hi Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer Larin Oma Chairman Working Committee on Rui Hlau Dau Chuan Khwalian Ni in Man Pui Rui Hlau Dau Kong Zo Puala Raj Bhavan Northern Gate Hun Man Na Khwaliana Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer Larin Oma Chuan Rui Hlau Dau Kong Zo Pui Buat Sai Thalai Tam Tak Antel Theile Rui Hlau Dau Kong Apanlak na inthlop na thatak adong chu ro pui ati thu soin hemiti hlotling tura pen chuak zongzong te fak om ati thu asoya Rui Hlawin min run me kara sarkarin thei to pa choa state district le village level khenga omzene zok malak ani theinan rahman na siam mek zel ani thu asoi Mipui de chu kan ram le nam chan na tur ani ti sha hlotlin theinan chanpui tu le troi om tu ni tum theu turin asomani Excise and Narcotics Minister Nibok Engineer Larin Omachuan Rui Hlau le akai noite daukonga sarkar le waime baka NGO dang le kaushan ten theito pan chwa chin chu lomam ti in chantem ngai taka kepen chunzom zel turin acha nunna hlutak chan Rui Hlau dawlet nunna hlutak chan nan Rui Hlau dawlet atrol tho soin pathianin taksa thatak min pe hi Rui Hlau le akai noi laka kan veng him tur ani ati kalkom te chu mi ai ba kanom tum na le
thalhel lo tur le kan nom thei dan tur bera pathian in min siam dan le hemi milarwa man na siam te za thiam turin cha a Mipui te chu rui lo do na chu sarkar department chana da big mailawa kan zawai mo purna ani ti sha thei top chu a tanral pui a som ngal bukani hemi pawla hun man hi PC Zaudin Pui Joint Director Social Welfare and Tribal Affairs Department chuan kai shwain Pvt.Ltd President Central YMA and Vice Chairman Core Committee on Rui Hlau Dau chuan in lom na thu asoya pulal do ma chong thu H.VANLANGHAKA President MZP General Headquarters le pulal ramhluna Fan I General Secretary MSCU General Headquarters sen thu an soibuka Pvt.Ltd Somdong Liana Joint Commissioner of Excise and Narcotics Department in lom thu soin hun man akhar ani Rui Hlau Dau kong zo pui hi thuang ni anei ni in Millennium Center Kolasib-ah Pui ko na changin chonhudar chompati le mit somli panga a program nei na mun to Raj Bhavan Northern Gate pan na nei ani a Rui Hlau chu kan ram mel ma ani thu le Rui Hlau tel lawa kan hnim thei thu te Rui Hlau zwar tu te chu ram le nam mel ma ani thu le Rui Hlau tel lawa ram nuam siam tu ra tan rol apoi mo thu te ba ka Rui Hlau man chwa ko nga sarkar troi om zel apoi mo thu te an au chwa puya Rui Hlau le akai hnoi laka in nam hnoi lo tur le Rui Hlau dau ko nga thei top chwa torin thutiam an langal bok ani Voin Khan Vanapa Hola MNF MLA General Election Sangni Somni Pathum Candidate Puanale Campaign Kick-off nei ani a he huna hian puzoram thanga MNF President chuan thu soin hun rei tak an nga nu in voina candidate thatak tak puanna hun kan neya party chen kha chuan candidate anin chu lain candidate chu pathian thanpui na in candidate kan set fel thei hi lom om hle ani atia puzoram thang chuan MNF chu adin tir atangin rin om taka din na nga ya kum somruk chuang nget taka ding tlat ani thu le din mun so son ve me ngai lo party ani thu asoya har sana tam tak pal tlanga pathianin alo shoi chwa to MNF party hi Mizoram in ato me khar sadna period atangin pathianin min shoi chwak dona mal somna period ta hunin afin fia to MNF party hi pathian le Mipui zara Mizoram masonan na sa zo khlentir turin pathianin min sarkar tir le ngei dona ni ati MNF President chuan MNF opponent lian ber Congress chu antam top thokhat to ti soin Central State an tlan hiam hle a inthlahdot le a an din na torbia la poisa da kham don ta ila kan da huai ngam lo khopang ati artelu kon theidin huna an om me kani ati bok puton luya MNF Senior Vice President po in lom na thu soin Mizo nam party ta na hun lutak senga local zongzong te zana chebe kan bu ka chewa he hun kan thleng thei hi alom om ti thu asoya MNF nam party ani a pudeng hawadin ni in kum somrok mel po kan hmuwa kan changwon then khatin tolai lirte an ringa then khatin sakorte an ringa keini ero chuan lalpa kan pathian hming chu kan lamzo kang ti hi kan rin tla tawangin pathian min shwai zel ani ati MNF Senior Vice President chuan puzoram thanga hi kan ring toka tute emo sarkar tum ang me main leader sang kan nei velawa MNF sarkar hi kan sarkar chungin hun har satak tak kan toka malak na po kan thei ang tokin acha ani ati MNF mi zote lwa chin ram namle sakho himna tura hwai sen taka mala thien ani a mizo na min har sadna ato apianga sarkar na changtura thlan omber party din na nget tak nei ani ati he huni Vice President Pvt.Ltd Zomachon kai shoin Reverend Dr. Vanlal Belan hun ser amanga lom thu soina hun puke Vanlal awa treasurer in nei buka chonhulama MNYF in program lim tak an mangbok ani Voin Somadar somle chan vevela changkhan Mizoram sarkar na thok new pension scheme in a huam ti chuan Old pension scheme manve an do di lantirin Chief Minister Office Bull State Museum kota an pungkhom Tudon danin OPS mando hi mi thanem tak an pungkhoma an shwai tu le Chief Minister Puzoram thanga anin koma Chief Minister hian study team din ani tur thu alo shirani CM Bangla Bula Police po enge moza duty in boina chuak omlawa Old pension scheme mando apungkhom ti hian Mizoram pension scheme pakhat old pension scheme che omtura andu thu an awrala narso pakhat le mi somli panga vela an trindar ani Chanchin Thar kan puan thei chu ni e